puke el liana hi ke lal hela le lai chungi te inkara kumsang khazakwa somnga le pathum khana lo pianga zirna le kha lamai ro kumsang khazakwa somruk tia da sakani poli thleng sum suya le kha zira pol nga azir kumsang khazakwa somsari pakhata tangkhan pue sar wala mission veng ina omin aizol lama le kha zir chuaka government aizol college atangin ba azova hemi nu hian nehu nuaya llb azolea nehu nuaya hian apumpuya pani na aning heng ani march nili sang khazakwa somriat pakhat khan jewan lal ruati republic vengami nenin nein fa pali fa pa pathum le meichia pakhat an neya tuna hian tu pariat mi pa panga le meichia pathum an nei to bokani high school azo limin darlung khwa middle school a mi ai athoka hei hi an hatho ma sak berani hemi nu hian veng hluya middle school zirtir tu na athok lea tin home guard office a ldc na te planning department noya assistant na te athok bokani july ni som pakhat sang khazakwa somriat pathum khan mizoram judicial service noya lutin magistrate na athok tana tin kumsang ni basari thleng khan lianding puya law college tuna aizo law college ni ta hian athok to bokani mjs noya na chi sang sang alo chel to te chu atho chan hun nen han soi taila judicial officer grade 2 August niriat sang khazakwa somriat pakwa under secretary law and judicial july ni som pakhat sang khazakwa som kwale paruk admj march ni ruk sang khazakwa som kwale pariat additional district session judge october ni som pathum sang ni pariat district and session judge april ni som thum sang ni som pathum presiding officer msct march ni thum sang ni som pali msct noya presiding officer na hi december ni som thum pakhat sang ni pakwa thleng thokin hemini hian superannuation pension in a choltani tualupa ke liana hi united pentecostal church of northeast india koshana omni in tuikwal upc koshan khaiding tu berni in koshan asaruak lai ber poa mangai taka lo tuam hlom thina nia koshan tan engma ui ani ngai lo ani mirur zawle in hong takania tual chung koshan ten ain hi in khom na tan kumsom ni chuang an mang nge nge ni pathian tri mi le tharau mi dik takania pathian fakle choi moi ngai na takni in adam phot chuan in khom le zai khoma thul ngai lova tin in khom kalat lai ngai lova athleng ma saber pola tangin khuang lo boma sa tu ani fo thina ni tin crusade le choi moi na program a te speaker tura so mani fo boka thua soi re ngai lova thil ni na tak chiang le toy fil taka soi thina ni koshan in khom na sak thin jinga ha du ber jinga mi chu lalpa sum ka ngai ne pa ti hla hi ani ni na chel lova rong bol nuam ti mi midang te ni na kiana dom kang tu ni thlang jok thina nia midang te poi soi tu le anril ru hliam tu ni adu ngai lo ani lo thei lova tual chung ko shana ni na alo chel to te chu sunday school zirtir tu secretary charge board committee treasurer tual chung building committee treasurer bial sunday school department secretary tual chung missions department tualupa ke liana hi upc koshan huang pona po thu soi tura som lo takania KTP le GKP program te po thu soi tura so mani fochin athu soya midang te thal lo nai mo soi sial na thuya mo hriat turom ngai lova pathian ring tlat le tri tlat mi ani bokani puke liana hi mitlom ngai takani angin khotlang rong bol na ma po min mang takania wai me shwai tu na te po alo chel towa adam phot chuan tui kol not lama chaw ni lovin tui kwal south lama po kho harin akal ngei ngei thin tin veng thenom hnaya te po kalchang ani fo mi har sa chok thenom hnaya om te tran pui po a hre ngai lova athom no hak lai le leithar te po mamo jok nia hriat te chu ape mai thin ani tran pui ngaya om te tran pui a in pe reng thina mire thei te dikna le chan vo hum hal du tlat mi ani bokani ram siam thana tur lama po thu jiak manga na sataka thok thina nia zoram than mo bok nia hriat te chu wai sen takin chanchin bu sang sanga aziak lang mai thina ni mizomi puiten kan dikna le chan vo kan hriat theinan dan lam thil po aziak fo boka tin sarkar na sang sang athona ram mangai na ril rupu chungin dikle rinom takina thok thina ni milung leng thei takani zia athu zia ka te alan tir fo boka mizo te zinga re ek tlang tilar tu berania thlaeng ta nei tlat thina ni bokani thuziak thiam takani awangin high school azir lai po in thuziak in ti siak na loman pakhat na alo la to thina athuziak te awangin lelte awat po voi duai lo halo dong to bok tin sarkar na rinom takle dik taka tho thina wangin
choi moina po alo dong nual to ani pukel lian hi dik na ngai na mi ania an thona lama po dananga dikta ka ro rel du mi ania wangin dan lowanga omte chu engang mi po ni se tu ma a thliar sang ngai lo tin a thei phot chuan mi re theile chan hai zo ka omte tran puin pe reng mi ania heti rual hian mi dik lo le chapo te hi angai thei lo hle thin ani min ngai tlom tak le mi thil phal takani boka fiam thu duang reng tak chian te han fiam vel po nuam ti mi takani eng ni na le din hun po chang se chapo pui na neng ma mang ngai lova tin ma ni nei le tho chua ba ka kho sa du ngai lo ania kong eng ki ma ri nom hle ani ona wanga dik lo taka thil ti ai chuan mamo ti tle ma kho sak thlang thin zo kania ei ruk na le duam na hi a huwa adu lo zia po alantir fo thin ani mitai ma le ma ni na a tui mi ania eng na po ni se adam phot chuan tho se ani ngai lo tin midang te phut ran chunga thil ti thin ani ngai lova ama hi zak zum le in thlasung takani bokani anun kai shwai tu ata na bible chang avon tat chu tangka sum ngai na thi sual tin reng bulani timothei thon khat bung ruk chang som ti hi ania pathian thuin sum tam tak ain ming that hi thlan jok turani ati hi anun pumpuya taka puan chhuale lan tirani pukel lian hi mi zo pa tak le mi tur chel takania nat na ani po soi zen zen ngai lo dam lo le na tak chung puwa in khom le office kal thul ngai lo mi ani kan sarawanga thal puak na tak ani chang poin tiang hol chung in office kai tho thin thinga ma anat poin ka tha e titlat thin mi ania adam lo le nat poin mi zo pa patlom ngai tak ani zialan tir fo thin ani kumsang ni khan non Hodgkins lymphoma cancer ani ti mu chuania heti hun lai hian gawati lama doctor ti soidan chuan third stage ani to a ma se arin pathian ve na changin a cancer hian ati boilu tuk lovani chemotherapy voi khat alamana aba kero ala chunjom talovani kumsang ni paria thleng khan engemaw changin a kapa le azak noya te thal puak angin a om thina hemin hulamai ro om talovani amai ro chu tho ha ero ani na satial tial thunga ama hi mituar chel takani awangin damdoi na du lo sha ma du thinani tho ha bakin soisial na em ani lo lain sang ni som pakwa kum tir lama tang khan adarna ti changa neya 3 April tha vela tanga apum lams a soisial chu ulcer shik nei ani ti hriatania pumpui dam doi te pe ka en kol ani chhomek lain mei sang ni som pakwa thla tang khan akong vela na anei chhoboka akong na hian zual lama pan zela wangin jun ni ni sang ni som pakwa a pathian ni choma in khom ban dona laltong trai na chu ding chungin asoi chuak zo tangang lova in khom bana din thara Ebenezer Hospital a kalpui ngalani Ebenezer Hospital a hian bone marrow ante satangin cancer cell muania tin aril lama infection muani bok Ebenezer atanga chua nu hian care hospital dorpuya re vaklo en kol le ania hemi nu hian cancer doctor lalfak zuala puwal ti aron ni in ani hian cancer hospital zema boka kumsang ni som pakwa November tha khan radiotherapy alak tira tin city hospital kol thei huana atu huna pianga admit in en kol chunjom bokani ahun hunung lama ero in lama en kol athana wangin puwal tia ron chung zelin home nurse terwai bokin in lama thiang to ka en kolania jun ni somni panga sang ni somni atang khan zual lampanin thia luakin ai boka tin thoha ani til boka wangin jun thla atang khan oxygen pek de urengania a thoha hi July ni thum chamala matang khan aron zual ta viau maya zia lama pan thei ta meulova a thoha le cancer na hian abo ne ta ke ma wangin atak sain tlin talovin July ni ruk sang ni somni chonhudar thum khan thole na thale zual nga ka lalpa ne na atharau chol hadam turin min local santa ani kan sa te an lene churam moya era no en vel kopui moya chwa nungai na den kha an za do lo fan ra moi rem min oi mo an fon di